January ni kulnili St. Francis de Sales Bishop le Bible thiam sang thong khazanga som rokum siriin thong khazarukum kulkum ni tiang amasabik a St. Francis de Sales min apumi Catholic Krifa unaw nan dilak Happy Feast Day tia RVA hakha en nan kutkan intlai na Bishop Geneva min pekmi St. Francis de Sales chu French ram sabol khwa a thong khazanga som rokum sirikum a achuak angak chete in pek chan rai thoi nakha atlai chan mi asiban tukin zungzal in thian hlim nakha biakam in ama chu ngak nu thiang Mary I bom nak le khap nak tang a apum kha apek chan Paris khwa a kumtam non pi film nak achon nu kumkul kumli asi a Padua University in upadi le professor dikari alak thong khat zanga som kwa kum thum kum a apa no pek nak in siang boy chan nak alak nu a Shriamtlai Protestant an tam nak mun asimi Geneva tlang lai I ti nong ngai mi Chalblaze peng lai a mission rian tuan ding a ama te in a tho zan khat chu chang hia pakhat dau nak ral a ing I zan khodai te thingkung chung a kai in anun nak a himter athai jing ka chun a thi deng mi St. Francis de Sales kha pathian ni athim mi minung na chu avel thong long long in khap nak an mu te lai tia azum mi phuni an rak mu cha a an zau khen St. Francis I dot nak le afim nak in phung achim nak thong in chu zup nak angai mi na chu Catholic zup nak a an ithleng thong khat zanga som kwa kum nga chung a ama tha ding a chiat a sar mi mi thattu pani voin hi khengte afan na in khoro har ok in chi nak chung in aluat arian tuan nak karlak in chan alak I bupi chon piak nak kar ding a that nak chazual na le cha ok na zong arak tial St. Francis aphaka a chun Chalblaze peng a zum tu khrifa pakul tloklong an sina in anu kumli arau nu a chun zum tu athong tampi ni bupi chung a an raklut a mission tainak a sampi kha an haltek a ama ni dot nak kha mai sa in a chon piak mi na chu bial nak ka khatman an to launa in zup nak apal mi na kha fiangte in a chon piak kho na ti hi asim thong khat zarok kum ni kum a Geneva Bishop sinaka an rak thim ni thok in pathian bia chon piak nak phongchim in chon piak nak le sual kha ngai piak nak na in lungthau ngai in rian arak tuan ama chu anun anem I ape siang mi long silo in mikip chung a jang pha zon ru nak angai nak kha arak langtar pathian dot nak kong shil fia nak cha ok chung a dot nak pe dan chu rikhia lo in dot nak asi tia arak tial Martin an ti mi na chet pa kha a in a au e kutke in bechim thiam nak he khrifa zup nak kha arak chon piak chu cha a St. Francis de Sales chu na chet min ha bau chan ok tlak mi thiang pakhat arak sim thong khajarok kum sha kum a St. John Francis Chantal bob nak in nu Mary ni Elizabeth sin na valen nak bu kha arak dir St. Francis de Sales chu Jisu tia achimbu in thong khajarok kum kulkum ni Louis khwa a arak thi